Hello vlog in dobrodošli v drugem dnevu Lucija in Rome. Drugač moram najti eno malo boljšo svetlobo, čakaj. Pro okno, ok. I look like the bed. Ok, bomo takole. Hello, dragi moji, pozdravljeni še enkrat nazaj na mojem kanalu. Danes je drugi dan v Rimu, danes je 18. juli in Emily je lihkar šla nazaj na letališče, ker mora narediti test za korono, ker je ne spustijo v Dubaj brez testa za korono, ne glede na to, a je cepljena ali ne, v glavnem za vstop v Dubaj potrebuješ negativen test. Tako da je šla ona to zdaj zrihtat, ker jutri zvečer že potujeve nazaj. Jaz pa sem se lihkar stuširala, fresh out of the shower in zrihtala oziroma oblekla eno oblekco, ki je taka, ki je ena brisača zdaj vidim. In grem ven na eno kavico, jo počakati, potem pa greva skupaj nekam na zajtrk. In tu. Se res veselim, da bojo danes še malo spoznale Rim, oziroma malo šle pogledati te glavne atrakcije. Tako da, let's go, my friends. Let's go. Lihkar sem si obavila tele očala. 4 ure. Džabe. Nice. Boschi fitti e scuri, amarava Mussolini, e Pavia e Santo Luca, tutti amavano destino. Upam, da ste ponosni name, zato ker vlogam v javnosti zdajle. Tam imam 3 mize, ki me gledajo, se bom pol posnela oziroma bom sam tako pokazala, ampak ja, bruke, Lucija, bruke. Še dobro, da me mene pozna stari, tudi če smo sam v sosednji državi, majke mi, ni toliko Slovencev. Kako sem to zdaj rekla, ni toliko Slovencev, da bi zdaj bil enkrat tako, moj bog, jaz te slišim, kaj govoriš. Te zraven mene so itak po mojem iz Nizozemske, tako da me sploh ne zastopijo. Italijani pa itak nimajo pojma. Tako da ja, kaj sem hodila povedati? Jaz sem se zdaj ostavila tukaj v enem takmu luštnemu kafiču, imenuje se Buddy Roma. I got my cappuccino with me. Čakam Emily, da mi sporoči, da je fertik s svojim testom. Da greve pol na zajtrk, ker mi že kar pošteno kruli v želodcu. Pozabila sem povedati, da imamo stanovanje čisto v centru, tako da če boste kdaj v Rimu, se vam res iskreno splača imeti stanovanje oziroma dati malo več za apartma ali pa za hotel v centru. Lih zaradi tega, ker šlo povsod peš in pol prešparaš v bistvu na prevozu oziroma transportu. Do centra Rima smo prišli z vlakom oziroma čisto navaden vlak. Bil je 8 evrov v eno smer, pele se pa približam pol ure. Aj drago, ne bi rekla, da je ful drago za karto, ampak kljub samo pač 8 evrov. Sam to, da priješ iz letališča. Potem smo vozili tramvaj oziroma tram in sva šle, mislim, da je ne par postaj. Bila je karta v eno smer €1,50. Mislim, da če vzamem za 3 dni karto za tramvaj, da pride 12 evrov, ker spet ni to, glede na to, da se lahko fjakaš okoli, kakor hočeš. Mi do tega nisva naredili li zato, ker imamo res v centru stanovanje in greva povsod lahko peš. Vedno, če sem v kjerkoli državi, v kjerkoli mestu, ki so znamenitosti tako malo bolj skupaj, grem rada peš. Prvo kot prvo dobiš svoje korake noter, drugo kot drugo izkušaš mesto, oziroma ga še bolj spoznaš in vidiš. In pa tretja stvar, prešparaš na prevozu, kar je pa vedno fajn, a ne? Zdaj je meni že čist preveč bed, ker me res vsi gledajo, tako da jaz bom uživala ob teli kavici in to je to. Lepo se mejte, se vidimo v naslednjem klipu. Čau! Najstarejša cerkev v Rimu, Pantheon. I don't know, bro. I don't know. What is it called? Pantheon. Something like that. Zdaj greva naprej. We're going to Trevi Fountain? Fountain de Trevi. This was so French. We're currently now at the Trevi Fountain, where we both sort of... Wieso sprichst du Englisch? Du kannst Deutsch reden, it's fine. I'll put subtitles anyways. Am Trevi-Brunnen und jetzt werden wir für Liebe wünschen. Sagt man das so? How much money are you spending? 50 cents. Wow, you're rich. No, I gotta invest 50 cents in that, okay? 50 cents in what? In love? In love, okay. Tudi jaz bom investirala 50 centov v ljubezen. Ker pravijo, da če vržeš noter, da se uresniči. Tako da
Should I throw kunas? I still have one kuna. We can throw a dirham as well. Dirham, I don't have dirham. I think I have a dirham. I'm gonna throw both. I'm gonna both? Double secure. Okay, I'm gonna throw 50 cents. Fuck it. I just want one now, so let's throw this one because otherwise we don't want twice to fall in love, right? Bitch, you're not even getting one. Zdaj hodve gor, now we're walking up the stairs and everybody's taking pictures of us. Woohoo! That's a life goal though. Live goal? Yes. Sure. Oh my god. Is it good? Cheers. Zdaj smo nazaj v apartmajčku oziroma najni hotelski sobi, ker smo se prišli mečken osvežiti, a ne? Zdaj pa naprej v Kolosej, tako da se vzamem s sabo itak. Emily! Hurry up! Was machst du? Hey, you know, people always ask me what do my friends think of me vlogging. So what do you think of me vlogging? honestly. That's a very good question, by the way. You're not on Miss America or Miss Worldwide, like, just answer the question. I think it's cool. I support her. I think it's very. Bitch. I would watch the vlogs probably as well if I would be a fan, you know. But you're not a fan. I'm not a fan, I'm family. Ful fora, da sploh nisve vedle, da je to tle. V glavnem in tako tam neki je bilo tako zastojno vstop, it was free entry. And we were like, okay, bitch, let's go. A ne, greve. Let's check it out. In pol prideve gor in pazi ta razgled. You can see the Colosseum. Damn! It's crazy. Tega sem se pa najbolj veselila, pač. You can almost touch it, almost. No, maybe you should climb, maybe just jump, it's fine. Jump. Go bad bitch, go bad bitch, go. Go bad bitch, go. Drop it down, ej. Too much for my vlog. Se pa odločila, da greva probati tukaj za tole reko, ker zgleda fuluškano. And the sunset is amazing as always. The next day. Buongiorno, Italy. Call me Nikki the Ninja, Nikki the Boss, Nikki the Cover to that. So, see, heaven's got a plan for you. We look like sisters. We are. I wish it was alcohol, but cheers. And that's the tea. That's the tea, sis. Danes je najin zadnji dan, zjutraj smo šli do Vatikana, bom tukaj ustavila ene par klipov. Just tomato, but it's amazing. Jaz ne maram paradižnika. What are you saying? Ich mag es nicht. Tomaten, ich hasse. Bäh. Weirdo. Zdaj smo pa si prvošli še zadnjo pico, ker potem moramo na letališče, ura je 2, ob 3 moramo iti na letališče, ker imamo pol ure vožnje do tja, pa pol na letališče, moj let je ob 6, njen let pa ob 7. Ona gre nazaj v Dubaj. I mean, you're going to Turkey and then Dubai. Pač preseli se v Turčiji. In potem jaz šipam nazaj v Kroacijo, oziroma grem čez Split, pa
Zagreb, potem pa Slovenija. Tako da, the end has come. Thank you, vlog. See you later. Go follow Emily on Instagram. See you later, elevator. Pejte. See you later, alligator. Elevator. Two options, okay? I'm blushing. In pa ne pozabite se naročiti na tale kanal. Subscribe. Follow. Support. And that's it. V glavnem, lepo se imejte, uživite, vas se vidimo na naslednjem vlogu. Ciao. Ciao. Do it to me. If you want to run away with me in another galaxy, I can take it from alright. I had a premonition when I fell into a rhythm with the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shine just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. Hey, you want me? I want you, baby.